tagdeng senyaman Novigo jok sing ngajaran jereng hakim gede go tengah lak tojuk nale lak tojuk tak padale lamun selain tak usah karepot soal janjina alir alexer aleteng lakukan sakarepot nekok janjina ayana andi tak kira bulan nyarereng lain betian na bodo seningku tang tengriago kira jorok sepungso dua ali pada pada munyo Lo nomor beluk mi nuntut nang tengagi ako nomor beluk mi nuntut nang tengagian kok takut ikibe kapang aresan sapar ya hah dayat nang tengyat bak nanti na mulai bila buat nang tengyat beri injam songkok na lek injam songkok na lek banyak cangkir ya dek emak ayat banyak cangkir ya jadi ya ada janah enjak tanang tengah dia ada lanjut hah lak ngalana asedina enjo ayu dia tak ada permintaan ada permintaan iya jadi ayu Edin nak ada permintaan jadi dia minta lah cum oh iya apa jerijis apa mayu iyalah sih penting dah ke atas dia jerijis mau salat masalah calon-calon ke jungi atas jerijis mak cepet siap Mustafa nyanyi apa merkawir ya jangan mana ada mabes ya apa mat semibua nyanyi ya yus jerijis nak tenjena jerijis ruwaroyo sip bangun tak kira nyorot eman do di kali seru Santoso diningrat ko kenapa aduh ojo Mustafa cinta terlarang sing jodoh Serigala Modara Grand Mole Putra Pasisir Bedur Katarabi selamat datang Sinawar Lakban juga sana Kongrok Bimo
nyanyi jajir ya ngecung mak ko bos aku. Lagi pangeran desa ya. Pangeran desa. Ngecung panyaman tanya aki jera calon-calon kerja ko. Pangeran desa bagi cuma. Nung 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 nung. Wak kak dari ayana Diono. Bomak kentik berem make cung je. Arwah calon kerja. Kerja. Menunjukkan akarnya oleh tanggal belulet kor bulan sangat. Arwah nikmat juga lisban. Pada calon kerja. Nah serigala muda. Nape boleh rak muda asuni tanggal betole kor bulan sangat atas nama Wak Serigala Muda. Kendala minta abah Diono. Korpion nase kacamata. Arwah pada cukan tak kira nyorot sebungso. Sadari tak nyara nyorot tanggal belulet kor Wak bulan sangat nono. Nape boleh ruah aja calon kerja nono mojo wa ayali yang merkusu pada Apollo Gula ngebas kun oleh ngebas ida kendel tak tahu cek gula kalah cepet kau rek bisa. Sejalan kerja le tentona ane ke atas nama nikmat ida Iya Mayu. tanto nama bulan sanonto Paseser bedur ngaturake selamat alaungku. Ayo. grup akan tong taatala ya torana kakompaken grup Serigala Muda. Mak bodoh si akikit jeri ai. Serigala Muda ida bila bocor jaya tonton daya Pak lokal muda pada Sumar Mustafa ada Apollo mun aneka tentara raja lintasan ko seekojak aneka makale putito Irfan laban anil bermujo saprawita katinggalan Tonapun pada kumpan tak katinggalan akrab tali sakti kak banding pulau atas nama Serigala Muda ruak mas di Pangeran Gondrong Katuana nape boleh ane kok akrab rangan boleh along palong kalaban Serigala Muda Serigala Muda Manunjer Tis. bila dah ria kerjaan benih keliang kok sia bener Maria kerja ruak pada tak kira nyorot sebungso bila senenak putra anak bola nape pola wak pangeran desa wak senek matang tora bulan sanon
tengah rukun family. Ruang Narianto juga nak kerjaan nang ke bunga family. Wak se asmune nak bunga family berukun family. Wak se mesben tentona bunga family berukun family. Bila bocor jaya Niko Dayat Kak Sumarelo kalau muda se Andi Niko teruk Selamat datang Anti Ebom Sengalate. Anti Ebom Sengalate sono Dayat. Dayat pada Apolong Ibu marah-marah ngamune Bunga family. Cara calon karaja nono Basuki wak pada loma polong Irfan Kalanggong iko Cangkrik genggong Mayu ida kendel kalabeng Ngalaan ruak santoso Kalagong Santoso aduh bule Du made nuro Aduh made nuro bule ya Bejunga mededima Cangkrik genggong Adule made nuro Lencelenan Niko werdi kabar ngagia Sabab niko dari tapeng sorkia Aduh mada lencelenan Rawak beda santoso elabeng Bisa narua asari Bila santoso rawak ikan Yuk beri bunga family Aunjak lain lul dia Lu dekit disak Bebinian goni elek Bebinian goni Dua pisan Dua pisan ika perunga Mama nasiku Men mama najika Medeka bereng juga Ane kok ayah nasiku Ega Jaya Sumarti Pangapora kau lepak kalebun sunario Napapa lepak kalebun sakur Atas nama kaula aneka bisa nake Atas nama bisa nake Nape pole
seeka janjika pada toepa lebak mulai pada tepa arwah entara kapak kalipun materno bila bat awi tantona tatekson tapi boleh aniko pada asarile lagi selamat datang Suliman mon aniko sapisan ben santoso santoso tulit turun sapisan umon pada alonku coba saya ngangkat jempol dua ben masih ceraria ada tak yobo lakar suarana nyaman lakar coba saya ngangkat du arah apa mau saya ke bentar umpanai bangun bola na jarakan 400.000 sandal jara jari yang kau tawan di kia saya cekeng kau elang lah cuma saya kejaga mi ibu roh malah sudah aku tak melo marah kabudian ria sari jadi apa sebonyak jadi kabudian lasip yuk beri solat selama bekto aku besai onjang ajaran hakim jangan ada kia salatun lewat taslimu nek kok pisan lek ane kok tratan santoso eko jak ayana siko ikawati mama nasiko along kuniko dek sesepo nape boleh senyepue semolja pak kane pun pentenan beda sececer le ikem masih anyama nyonya nawardiko atas nama akrab tabeng sor akrab tabeng sor karenian sanoto depak kabetona rekare ojak talojor pak kalibun materno matawi ojak talojor solat selema bekto kawajiban aku seana ongi kok dua truk tapeng serajaya cukan pasukan elit pimpinan tretan gusti tapeng sor tretan matawi wardi santoso seeko cak nyonya marunga Rusti Majau si pasukan elit ko sananta pon padangis tuaki
Santoso Ayasigo Pasukan elit mania Sesepo Wak Matrui Matrui sesepo Kawati Tumina Ibu Ikawati Yuk tulit narima gelu Mut ani kok ayana warti Kocak le ayana sena Sanatun mamana sena Ani kok le balung kolong Putri nata pengsur pada diman Mama naati Yuk putri na tapeng sorban putri na gentong taatale bodo di Ani kok le pasukan elit Kong langkong tapeng surjaya Tapeng surjaya Pada dima putri na pasukan elit mania Putri na agentong taatale putri na tapeng sor pada dima mata dok datang kok Sasarongan Ane kok pada seneng Wak pada dimisnawi Tentona ajana Arwah bodo mamana adil Yung pengatan ida kendil salusin Bila kamar nyonya ningsing Wak Aryo nyonya Saima Yasid nyonya Baisa Rodi nyonya Aat Wak Rapid nyonya Mati Bila wawan nyonya Herni Mamana adil Pulau nyoba ida nyonya nikah salusin Mut ane kok jimisnawile Ane kok maklaban Aryo Apolong ban bulan Wak sesepo tentona matrui Nyonya Tumine Ane kok kocak pisan Neko akmadile dari akan tok taatale 11 ate kong langkong niko menamang muti mak yunai tidak berbuki suka dia tak hati Wak putri nata pengsor Mak koran terus belum hari Putri na pasukan edi Belum hakim mak koran terus hakim Wak pada tretan jasuli Tak ketinggalan wak singgun Laban kisman jai Jasuli bodo di Maria Bila akel juga naraman Wak aku seekocak cari jedul Wak ripin nawi akur laban eluk kasih Bunga family menakane kok sesepo bila rus
sanatun rokek nyonya Duta langkong mon pon buduk namare etabur korpian na de torok dari mathawi ka ada kok katuana grup sabab sing ibani ko mathawi talangkong korpian Pabines pabiris 100 ayo di 100 berema dek juga bapak kalibun materno saya nyepoe Paejo. Katuana se sip elit. juga Asari katuana se elit lasip Rusdi elit mania lasip tak langkong mun layu sebut na gelek berema mak ini mai sabo mak posang mbok nah banyak kasang yujek nyawana pese duh sebinian boh jadi kan buat makin keraan buat Nigeria ya mah yuk makin keraan kok lasip saparo warga tak atorok semat hawi ko kolek namo temu ke atas dekik ni ko saparo warga wi beremawi sebab nak kita ada le aci benar tahun berempat ada borok lek mata temu ben kok isi borok engkau tahun 2000 berempat lalu pai kok se santoso ben werdi Arya lebur ya. Juga mamana Adel, eeng saya majari tanda. Ayo nak dan jaga korpian nabut na majari ida kendil. Duan. Mamana Adel korpian nale. Saya majari ida kendil salusin kok. Betian nama mana Adel riak seeko cak putri galuing. Seeko cak putri galuing ai kemang kok mak tadok iya lah mak beda korpian 2000 berema ida kendel 14 salusi ada sedang tengah kiwi ni kowi anak pe mon ngecung tibik ti kawi madana wi benih kali pun mantar nomi nak ngicung ai. Tak jual ria gonjok. Ria ibung kolam benar 12 bikit lang kok. Tak tahu kenik main ni kok. Yuk didik kada kibadasa. Area langsung ke desa lek ngicungi atas yuk. Bebinian terlalu banyak nang eboboh mata makroh koma dekik bila lu bini campur ben lalaki nangandung sapa ngakua yu desa juga satu aja ya toreh ayo ki boleh lah yuk desa yuk Dema Asari atas nama minta kolek Tretana Santoso Ayasiko Yus Dela Ikawati mama nasiko Siko Minangka pisan Seekojak pisan lake Mendatangkan dari rompun bareng Ayah nasiku Aras sama Trui Panyabis kau lesasarengan Rokok nasabandi Kesalahan kekorangan Tak langkong nyoon sapora Mbak naong kele pisan Makompak sadede Amel Novi Maksa kek Rita Presti Sanaos nyabis para coma Haji Misnawi ko ayo targa binian le kuti binian bunter dia lengker binian di pada berat dia
Yuk tapeng sormak parina ring buru wajar ko. Sakalangkong santoso. Dok mama mana adalah? Palungkuna alungku sampian menapangistona Ani kok apa saing ka make up le? kong langkong rak sesepo matrui sakalangkong pangisto ipon kong langkong dek bakal pun materno kong langkong ruwak mathawi Gusti tak katingkele Adik kok kau istri bodoh boleh. adiko berusaha salam adiko le titin mawana pator ayana pator tantona ipul pada bedo Adik kok putrina agen tom na atalibun elit mania tapeng sor. Tengsor Jojana Aryo adiko pada apolong najen kasoma eja kajo pisan sakalangkong pangesto epon atas nama aketong taatale Ahmadi Adik kok nyonya Hosniatun putrina elit mania. Adik kok nyonya na elit mania nih kok bodoh Hosniatun kok. nape boleh neka putri natapeng sarajaya cuken putri pasukan elit adik kok pon pada kompak wak sesepo matrui bapak Ikawati tumina ibu Ikawati juga ibu Hosaiman Arasago Wardi di mawardi Bilaritawi Wak ibu asu Adik kok pada matrui Bilarusti Nyonya Singharatati Wak Warati Nyonya Hasanatun Robek Nyonya Agus Nyonya Mawil Sederi Moteran Bila Atnawi Nyonya Nini Patsari Nyonya Siman Adik kok Wardi Nyonya Istri Stop Cak nabi ni anda arasa katawana grup montak ngecung agentong tak atale bini Anwi bini An terutama niko putri-putri na elit nya Hosnia beda niko memanafatur beda agentong Agentong mata kata we kala atas sawi Agentong mata atale Sokone mata ketean bidi Mon berinto cak ngadiri mon apa jalan ngampong Se apolonga cak nama terui tekden tekden Mon agentong tak anale asari Cakna santoso sokona bobo
Agus dari potran ani kok bolong bengulan Pak kalebun pentelan Kak semawi ayana ika ani kok pada apolong boleh Pak kalebun pasukan ini ketua arwah harus dile mon etara mula kapukane munjadu kok ori bada-bada kula kapukane munjadu asale lanako sakalanto Juget motor sebu sekelagong atas nama agendong tak atale monggo dak tapeng isoro kong langkong pasukan elit mania kakorangan katopalan kesempedan tempat anyona sapora cek kaburu sepalemana ngerek adeer pasae sanaos nyek konyek kota kabedeen epot thank ngerek juget de satu rombongan pisan ia tore kaanggung Kaator dek mamana Adel lah esoro ongke kapangkung Mamana Adel esoro ke panggung juga ingka make up sarang mamana Cika Mamana Cika nih kok ngambek tika neng panggung Mamana Adel jakna tika majerna ida kendul lah ngaturake selamat datang juga ndek Mega Jaya tak ketinggalan juga Pancasona mare tak mare Pangeran Selon kong langkong juga itu dia di Bungking Laut bersama Tak Roniro, Tali Sakti, Gempar Jaya. Apa aja dia? Ayo aja, golek, ongga. Badak musim buke jungi lah, injek. Hah? Majaran Adinna mana ya? Hah? Majaran Adinna? Iya, ida kan berempat mun salusin. 14 kali 12 tengok tak sekolah jo 14 kali 12 berarti 2.100.000 bah 1.400.000 kali 12 kan 2.400.000 beremah salbu tuan aja dah beb mesti tahu mun tak ngakui HP kok iya ngakui HP ya ambu jak sekolah yuk meleh HP saya larang-larang lah cu kok tak sekolah jatan nyendak jam anjak engkau tak minta korbian boleh lah temu cok minta korbian kok kok nani 1.000 lek ya nyari keringking karare kena bulu le adek gibo buru besen namun mateting laju ambu cok saya bolong menjari ya buat naik di cetak norok buat nagi aja dah di ya laju pos raja kene ya terakhir selamat datang juga minak jinggo kong langkong juga asareng kalaban tepak engke Cahaya Purnama minak jinggo Cahaya Purnama kong langkong juga bersama itu dia Mega Sakti ngalega di marah kare ada
Ediyor ya gak ada. Nomor Nomor 11. iya. Sapolo tak ada apa? Ada. Ya iya nomor 11. Kemana dulu ben dia? Mak nyelkit ka jadi. Masalah cak nangkok dengan kak kopi Putra Manding Timur i. Arwah Putra Manding Timur bersama Saidon. Yuk, Ius. Amil. Adel. Jengkal saumur Manding Timur nikok misnan akar jaang tanggal 6 bulan samangkin Sang Kuriang arwah Belok Manding Timur Jengkal saumur arwah Bon epasetong Aja cipaan umur bisa entare kiayus entare iya amil aja amil seperti toron Novi Dela yuk toron denje ya karena nomor 10 tak cukup umur nomor rasi tak cukup umur mau paung ke paksa raneng pada nama bu kurang vitamin narwa redang tak bisa mun Arya apa yang nggak tahu deki arwah tak roniro epa kampung Kaputra Manding Timur sabab misnan nyambeli sape tanggal 6 lekor pada tengah bunga family gilandangnya dari Arab Saudi Si tanggal salekor tak roniro bulan sanonto. tanggal salek agak jauh cakna burung Ya burung-burung rumah. Ida Kendil Eka Buto nomor 10 kadibere tinggal saumur Kong Langkong Supriyani Eka Parlo Siandi Saham buat nak kita di 6 lekor ya man arah apa mata laju tangkek sadu malam man hari Jumat tuh man cak nak buat nasi neng di mana cueng laju toron buat naeng Ya ya. Kong Langkong tali sakti di mana petong tang tengai bayi di boleka iyo tepak man coba pencungang kok apa mon berak nak kanak juta nang teng aku pencung hijau mabula isnan ada dia pencung tak langkong berita kehilangan kontak ke motor Scoopy kontak ke sepeda motor Scoopy pasir habis saus nemo kak dinto tepuse sesuai kalaban berat kontak nanteng ya nanteng nak Gempar Jaya juga apa kendingnya cok malam mas pager ada karot kaca lemas sandit beria pacar Abdu ya Yo mas Sandit rang-rang Beda kerja nyambeli sapele kuana kuaka kelan asang aja ida kendilnya ke ate napeti kapon andi pacaran andi pacaran yo mas Eka Jaya Sandit rang-rang akar jajat nyambeli sape tak kira nyambeli embi siap Semar Tangis Kempang jika ngocaknya ke cak jika nyare kale roti bi nyare kale roti yo mas sandit rang-rang tanggal 6 lekor geni kok misnan le geni kok nyambeli sampai tak kira nyambeli jeret ate ancor margana kun ega bayi pangalengan mulai iman mulai sapan iya
ayo mas sandit sandit rang-rang Pada datang tengah sahnai cukup sampai pacet nyaman katempeng cukup aja Saya Yusuf nang tengah bendrong neki sake ate jika kocak kebai pangaleman cak jika lupa janji sebilan janji sebilan Harapan kok mulai kulak ku malah tak tahu menang bila malah satapuan ambu Yuk diberek kare cek bermai Saya don nyirapan nang teng ya Haji Puhaya Du bila saya dok berek kok lacun nak anak datang-datang Nika Misran Putra Manding Temor calon kerja Aneka le putra batang-batang lao Aku pol benak roniro bila duri bekela enjom putra batang-batang lao Ruak bila mesti cengkala saomor Ruak Pak Saidon calon kerja sang kuria Anek kok pada gempar jaya sahna bon Yusuf katuana Tapi boleh kini kok panti rakib baiti Yunaidi tak ketinggalan Yumas Radik saham Wah bosarong tak andi pesekeni Seraja ben kendil Ramayana esosokan Lai iman Kak Rina Bula cila bila ningali misnan Acorak pada elim masalah metena kerja korang locer ko Bila Pak Saidan tangkel telo polo sosok abis aja pada Bila semis ranayanto tangkel 6 lekor mesti tak rekong cak na misnan agar dia tangkel 6 lekor sarong badarina wi pamelian dari Donggala sampai Lamiri BHS Rina wi katuana agremang dik demor gini kau menyediakan kau dia siapa sih ngejunga Arya Suprana Arya, dia Supriani Bang Ejung belajar bila ceplok antaku anu Ruak ciripto seakar jo tak roniro akar jo di majana Ruak edile si raja oleh bila jirip raja lintasan le raja lintasan si raja oleh ngepolong benabula ruak nak rianto cukan akar jo tali sakti semisnan le korpian namare ebagi sejirip to kita ebagi korpian naniko kita ebagi seadik saham nikok pona beri pesenge milona rianto nangke si kunang kunang tali sakti tanggal 2 akar je tali sakti atas nama Ayana Roni nangke se kemaju naiti bunga family bila junaidi ruang mare akar jo
Niko Edi calon kalebun le lah Aniko calon kalebun totosan Edi putrani bapak kawen kata ngalek tak langkong mbak namun acalon kalebun ca anyoon menang lek ya ca anyoon menang berhubungan ben Rizki beda saya ngator bila rakni yanto nang keesesa paket titik Jembar Jaya Berarti yang tak ayah daroni agar nyor Bapak milik eba datang nyor roak cecirit nang keandik na TV nang keandik na TV Tak bersalekor le bulan penuh wak tak ronero Seadik saham narema atamoy bersewajan roak edin soropa semak titin ojak nani kok calon kalebun bolong abana bula Ruak bedepak rakit Tantona ruak tali sakti Edi calon Roak tali kalebun sakti Bana tak roni roteng kala saumur pasti Putra banding temur Lina misnan akar jeeng kedikok pada Edi putrana bapak kawen calon kalebun neng etotosan nyor Tanggal salekor Karjana tak roni rodungan seada Yanto Bila mastile Anuak Kalangkong. umur Buah iya cengkang umur Memperjaya pada Karjana sebudi nikoki bulan sapolo kendel Tantona seetana mira Pun aroak tantona ciripto Pada tengadik na TV Tanggal salekor bulan penuh Setali sakti bulan sangat tanggal dua Niko edi eko jambo terangabang jawa Ruak empat sederita ronero Tantona juga calon karja Bila segak mismen Tanggalan ambek Kalau mandi temot Madatnya Niko sesa pake saya nggak mereleng-geleng pangonjok enakku lah sono tekak banyak toko nah tak kira aku saya geleng jar harian ya ya ungku kok toko na sono pemetok 12 biki ya bila kelar melejar harian tak kira kelar ya tetimun melek emas dari Satya cik usai melek toko terang mesen ka TikTok petong bolo lemak re muka toko terang ber-40 juta Salah kaum lobo bang letak langkong pangumuman tanggal salekor Kak Dinto dak na ciripto tabuan saare samalem tamoy saare Tapoy sa are jong konco dimai Kunci cung kunci na luluan Orek ratine gak potre Orek ratine gak potre Rita. Gule tosan Dela. Kunci Ius. Kunci na osen luluan Orek ratine gak
potri ore keratin enggak potri mulai gile mule lokolokan Jong kuncung bener-bener jong kuncung kunci kunci nangala esabeng ala sabun Oreng ratin apeluan Oreng ratin apeluan Salanjengnya masake dede Nomor berapa ya? 12 tepak dia 11, 12, 13 Sip, dia ada 13 kan ya? 13 kan? Minat jinggu? Iya, 13 Sip, dia nak masuk dia nak No video emar ya? Ah, mata ngiding tak ngiding, dah terekam kan aja deh kok. Ah, berembung. Anti ebum sengalanyet dayat sebagai ketua Bedasono. Kong langkong juga bersama Mega Jaya Supardi. Mari tak mari Saiful Jamil juga lahban atas nama Pasisir Bedur calon karya. Turjugan Pancasona mari tak mari. Hari pasir abis sausnya tak andi aing atau besi tandi somper menghubungi anti ebum hari 5 juta langsung ben ainga ya buan apa ya jenua casing 5 deman aduh tadi nama bangkrut bentandun na 5 juta tak rugi hah tak rugi jo Tia teka rogi ko si Reko coba perak nyeraking kok sesariusan jo gumut mon hari sela jeneng enga Enja tak kira rogi jo, bangkrut kali. tak berkapur Montak bede bungkot si dopor. Baya 5 juta tandun. Apa yang kau ganti bom kia? Casing 5 dema. maju mundur Marsebel. terakhir selamat datang bede toyo preman pensiun Murah. segala kau Yuk maju mundur. Jadi kok pada Saputra, Astoyo, juga Suri, Longgulares, Putra Sonita juga pada Nono, pada Tohari, Ridwan, Aidi, Putra Jenang gini kok juga pada saudara Rasidi Pentol, akar je tak nyambelia sape nyambelia tepung, sabab tamu tak ingkana aju kok sape yang kana pentol. Benar nyanyi apa tahun anak deh mak bibir tepes dia raca remi ramunanur ya Mak kena sabur yuna. benar nyanyi apa Yus pas tahu sabode nala benar mau nih abis engkau cak kalau doe berengkau mata anjar kia berengkau Yus ngalau dua ibu kabut nara. iya ayo keleng apa orang para jangan ngandi Jo, umpomo mana mak tahu aja saja online mode. hah Mak online mode aja na mana? cu tahu cak apa caca nabuk najala juga akep Cana online mode. Mas toron lah. engkau tak tahu kamas toron nongker apa kok nare tombolo lemak kok Petong bolo 5 gram apa petong bolo 5 ibu? bu Ya, onjo bola nggak semele. Kon 1 juta 300 sangang polo. Cina wawi Iya. torok Cina wawi mak bangkrut bak nah Banyak yang melihat di mangkok. TikTok Jadi mas, iya yo. Tapi bila kau ni ngemas cara jadi. Iya kata. Ya baku naranyaran saya ngandik buru matoron. Iyong kuyus. Bo. Iya nyaran seyanto. Buru matoron. Cak na saya jual. Ini mas kalau agak kusam langsung bawa ke pasar ayam. Benih sempo. Ya rumah. Waya suwe apa? Lama rara Yus nyanyi Yus umpomo Yus. Cuci. Harap aku mesin cuci. Iya roh semponya mana? Jadi mana selina? Kadal lu tak kok agak kadal biah. Dak mau umpamoi. Aduh mau. Bote tingko dengan laki nakat dal bude nalar kak masalah. Stop ambu, Saipul. Kalau boleh setong gending si bodikator. Kerucilan. cetak memalu
Jaya ngaturaken selamat alongku bro. Padengi Jung Saipul nyon iti kaula nyon iti iya tore pangapora dak semul jaga jitno akan tong taatale lae rek noro panikaan anti epung panikak jukan sinawar Supardi sebrit Kak Supardi Tanto Namika Jaya babenya asalamet tanda mau ditangga Supardi disak berit mik kalenger Mereka merajukan Pancasona Arang-arangnya apa Ane kok pada Kompol kejipno ayo jaga go Ane kok paseser mandur Ane kok bertinawar nape pole Ane kok berakmati mare tak mare bila akmati ane kok mare tak mare Ane kok orang kolpo dengan sepak kok lain Ane kok juga sinawar iya bila sinawar waktu kan pada Apollo Madoon ke atas panggung Karjana kare pak Entar wak serang muda Tantona agrop pakin dengan tepak bila serang muda Arwah agrop pakin dengan tak kira gupul beliau boleh bul mik beda tantaretan sesalaki tandi aing bul hubungi hari hul anti bum Aing cepai 5 juta langsung meto somper bentan dunna ben kesinga narema persela sujeria saya ngebur Ayo Niko bekel yanto ada cara jeriana mulai gila tulin bul dari Kak Su Paranti ani kok salam ongke atas nama Mika Jaya juga Niko Sinawar Kak Muhammad Putra Gabungan saya juga Niko anti epu singa lanyut rang-rangnya pale apalong benar tak mare cukan Pancasona anti epong cukan Mika Jaya Kak Supardi paseser badur paseser badur Kak Sinawar le adalah kuna karajana Pancasona yanto
Se andik motor eras celeng 16 sangat-sangat pada motor keluar tak bisa tak langkung ale gelu mau tak yang lia pindah Pancasana adalah kuna panapuna made tengah sederi kangia kangia kedi kok kon keluar ale andik na cahaya purnama adik na Sumoto Cahaya Purnama anti epom ya tarana laku sono laku na karajana Pancasona lagu nani kok Pancasona akar je manter ontongan Jaanu abule yanto karena pak kadolo yanto Jaanu abule pakun abeli abeli oh 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 aku rindu kepada saya berontongnya bola abareng Ahmadi yanto sana osa Ahmadi orang koko keneng encomi pesena encomi pesena kini kok Ahmadi nape boleh gadamu heboh kini kok Rihwan si Abu Nawas Rihwan laju tak nyongop kakarya kok burus hati ya jadi laju coba enterkan Arwah mare tak mare. tengah-tengah nak lebih pote Sakalangkong pangistana putra gabungan jaya Pak Muhammad arwah le bedemi gajaya tak ketinggalan bahasa share bedoro Pancasona mari tak mari anti aku Wah anti Dayat. abang bermega jaya Pancasona wah pada amulong pada ongkeh Selamat datang Pangeran Selon Selamat datang Pangeran Selon Selamat dengan alongku bila Pak Muhammad ma boleh tengkap kaniko ma boleh tengkap Wai tabai ku anak jelok-jelok keluar bekal matu anak antar selok bila Ridwan aniko abuna bos Ahmadi bola pada ongkang Selamat datang Putra Gades Langsar oh 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 Kak Muhammad putra gabungan Eding kabar kak nasampian aulang tahuna Kak Muhammad Happy birthday to you Bila purane kak Pancasona Rondi tiup lilinnya Pen-penan muda neko ipul kak Supardi potong kuenya Sinar neko ajajar lamban bula Happy birthday to you Happy birthday to you Selamat ulang tahun Semoga panjang umurnya Lajai kaneko lajai ida Neko Ahmadi kancana bula Aneko kancana bula Yusnia Tiup lilinnya Tiup lilinnya
saya tanggal petole kerep bulan sanonto mulyono anarja bunga family pada tengah ida ketel gelandang ada tengah andengku Supriyanti lah ya rajiri ya karempek gelu karempek cek laju jamak karempek bagus kau bagaikan rahwana Amel mencuri Dewi Sinta dari tangan Sri Rama kursi pelaminan biru di malam pengantin janur kuning menghias di ruang tamu tapi bencana datang melanda kekasih tercinta tanpa seizinku telah pergi dia pun tak tahu kemana rimbanya kursi pelaminan biru di malam pengantin janur kuning menghias di ruang tamu tak langkong dek minat jinggu kong langkong juga mega sakti cahaya purnama kerua pacet pada rekaman cek toro asli kau lah saya nyanyi asli kau lah bunga family mau nih ngaki pacet pada rekaman persis tada fitna tolin toron lek dan jelek kol berem oh benih jamu gulang gelang deh jangan kau me jamu abas ya kan banyak jam tiap ring berem masakit betes kadang kok tuh hitungan apa ya kira salah aja saya koning ya Samsuri kok dari Mega Sakti saya dari Karang Laju Karanganyar lah lambok ke Satya Rogi lanyar ada laju lah putranya tim juga ngaturaki selamat datang buruan apa saben kancana go ada tak melakukan kondur 30 yang gak dengan kondur dia ongku nih kok ada boleh pak empak di kok asrah kepala kue gila asrah hensainat tak bisa halaki Junaidi Sumoto jadi ya jadi kan nang keubek lagi ya motor burung di nabek na ya lek saya ngata engkok yober jerak ini Sumoto jangan buru-buru macam engkok burung jangan engkok ya jangan jadi ya Sumoto tak ini ngalem video benosen bek nah no monosen langsung tolen tak langkong tolen di marah saya tahu ke gending tarajut buat minta tarajut ku apa iya lah iya tahu rumah tolen tak langkong toron kabar lo penggemar bunga family ngatur lagi selamat datang juga sumber urip Bapak Haji Busaman Longkularis juga Suki yuk tarajut parina apa rai kok burung iding gending tarajut
Ada gimbuto umroh laju ngicung marafia. Mon anika Kang Masumoto Yo du rengse genteng ani kok du calon karja moneka ani kok dungan sesa paket malar mungkin minak jinggo nih kok tak nemu asokan go. Wak mega sakti Bodo bereng tada semeliah go. Bereng andik dua enle semeliah ki bodo Malaysia go. Dela toro calon kerja ibu-ibu sesa paket tak nakak sahmabi mau tada meleh kakak bibi cet seetang ke bakun andi ngatibi beda pesen dari Lutfi lek mon tak nangkep bunga family tak ngambek tamoy Niko Lutfi tak ngambek tamoy pasai malam rukun family cet andi Cahaya Purnama bila Sumoto Cahaya Purnama Ani kok putra tunas moda sedari beringin lek betiana sakte ongku bula tak ningale go arwah ose Cukon Lutfi ayo pel yuk bila Junaidi Marema datang rukun famili bunga famili aduh putra tunas moda lek pada Pak Apel Diro Miga Sakti Pan Along Bolong Mega Sakti putra tunas moda minak jinggo Cahaya Purnama lek Putra tunas muda tak ketinggalan Mayuk jalan on laonan lek Mayuk jalan kamong king berep Nekok putri gendil bangungan seakar jo Jaya Purnama Luah Sumoto Cetnang ke Gendeng Jaya Purnama Ruah Sesa Pancen Aduh mata jalan lek Arwah pada Sulaiman Mon ekir pikir tempat sesah mabi mon tada meleh Mada kakak bibi Mon aneh kok leh Junaidi le Hosel datang bunga family ban rokon family arwah Suliman Mina Inggo kok kosen le
lah pas sebut jira calon-calon karja kepi putra tunas muda kong langkong menak jinggu mega sakti cahaya purnama kan latao lalangkenan na bunga family sebut kepi masyarakat titina sebut deki kong ke kadi berek mata mereng salah aja kok kadi berek pada nama mahasiswa bila tak songkok ambil dirong ya ongku Maria Hosen tak iya ya. mahasiswa ulang alah ya ongku dah Arya apa Arya? Niko sumut tole karajana tangkal salekor bulan sangat niko betone atas nama cahaya purnama Neko sumoto calon karja Junaidi mari akarja Ruak Lutfi Hosen nape boleh putra tunas muda mega sakti nape boleh Nekok tunas muda Nekok Suliman minak jinggo apel sama bita hati bangsa Nekok mabi Lutfi Labun Hosen le Anekok le pada Apollo Anekok le pada long-polong suki minak jinggo bencahaya purnama Suki semangki minak jinggo Dosen laban sumoto Nekok Yunaiti bolong berulang Arwah badaka sam suri mega sakti sedari kir papa Anekok dari Yunaiti ileng Anekok lempangan bunga famili bila lo ngapolon cek senenge Nekok mega sakti Nekok sumoto tanggal salekor menak jinggo apel tiro seolah jentong Suliman Kendel mintaan sekaca mata sayang sedari kir papa mega sakti gerok tibi yanto Sesupriatin laju pada orang temu samurat tak ada aku liar apa ongku roa sumoto tanda cap kolesterol sesa pakai yanto bila juna ini Anita ma boleh neka Pak Abel Sudiro Wak Yunaiti le lempangan bunga famili Wak sumoto seakar jauh cahaya purnama Nekok bedelus Labun Hosen Roa pada juga namiga sakti Roa sedari kir papas tone bila papas le Aneko Nape boleh putra tunas muda bunga family kok kon e pamulong
keluar ciri pelonai sing anak-anak keluar tampak jadi ya Keluar penyakit. pacar lagu arena ponyonara bapak tane Prestinovi Poncege ngala are solandu tor capela ajelene dikale kawajiban yus mama mora asal buminang mama mora nagara ben buminang pacar lagu Ponyonara bapak tadi sederung Poncege putra gabungan jaya ruak Kak Muhammad Majo Entari cek lah jule bedek temor sumoto ada lu sumoto ada gelu dia nyembeli pasang telo sapi lah yuk putra sonita kong langkong juga putra gabungan jaya berdepak Muhammad nekak pembeli teka juga mesnati bengkel lah mobil setruk lah pasir bisa sandi motor setruk lenjelon linggiling ngamereng salajo gibo kami senadi mun lambek orang matepak mobil pangakas sampu meleka kota mun sate amis nadi lengkap cak nago kong langkong juga beda toyo preman insap ko kong langkong juga beda maju mundur saputra nang tenggelu bula kerong katang tengah dikata ada cak lah kau bitong pesek kan tekak bitong berempat kali kan kau pakun mun tak tambah tak alor sot enten ah berem mama laju bitong pesek olap kalep lah cuy gelandang nih kau tinai tekak jauh-jauh seket 100 lah jadi bang mekar kau kabung kau laku nama tak comah berem mati bang mekar iya ria Rasidi Pendel atas nama Putra Jenang agar dia selain nyambeli sampai silahkan Rasidi nyambeli tepung yang kan pentol njo saya benih pentol lah sampai ini berokai tak langsung nyanyi misna di nang tengah di cek perak mata pak motor malolo acer andi betik jadi kini ku acer nang teng kuna ake laju perak sak mis anu Rasidi pentol ke jungi akar je mis nadi ke jungi kia bek na cak model ceret nak jadi ada njaga mis nadi mak atapak kape saya keten berem maungku coba terekam nak anak cara jadi aku bek na disak yus Rasidi yus lah acer mamanis cara jeria lalaki bila ningali bebini senyum belencer tambahi iya duh sorwa kempeng mawar bengko tanda kempeng beten kalak apa dia
Trisnati bengkel mobil setrot bila astoya nikah preman insaf arwah le bedeto hari nono bila nono bulan sangat tanggal peto Kak Nono Arwah putra soneta calon karya tolen bulan sangat tanggal peto la 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 bila toyo eko jarua preman insaf arwah beda Kak Muhammad Rasidi le Rasidi embosa pendol nape boleh niko bede Muhammad ruak le bede nono juhari yayang uwen pada Apollo arwah laban Kak Rasidi bila kedino akan tong taatale Kasaputra arwah maju mundur tolen bila Muhammad putra gabungan ruah Kak Nono roak nono nek katuana putra sarita sapa boleh non kerja tanggal betong bulan sangat lihat terteka ajet putra soneta lepele iya torana lugu Sampai boleh ruak bedekah nunu agar tersalam Kak Uwan bila Pak Wan arwah bedekah Muhammad Kak Rasidi pentol karjana tersalam mon arwah seka uan ikatibi atas nama arwah putra gabungan jaya Kak Muhammad arwah mabeli tengkane sarombongan arwah pun pada gestuasi bila premaku beda putra sonita tapi boleh Agito pangat lagi selamat datang Sedo di kabangan saya
secelep ate arwah putranya tim alik selamat datang harapan jaya Akosmania jago jalan cinta damai Pagendengan anyar yanto ruangnya famili aturaku selamat datang Sumar maobon umam om kepakan Kereman bulan aku janjikan bulan isor rasa tak kuat wak rasidile rasidi pertama angarnya ruak toyo tantone preman pensiun ati janji bengule epate alik pokok tika asra kabule endek bayet Ruang aluri Kak Rasidi apolong mengemuna Bilekan di sejelap hati ruang putranya Ruang Ahmadi Napa pale ruang kejino Kak Muhammad kabula mereka beri korbian Mas Sara saya mambu Pak Gendengan Canang kok Pak Gendengan tidak tahu mambu mata jalan tika maulaonan Eng. antara kekirian Amel. pada tiga tak kuat sakalang kong pangisto epon sakalang kong Kak Muhammad panungku epon Tentara sapale kaki lirena kakak Eng. Mek bagi kamu rai. Sapora. Utan lagi. Lu kok ki kare saparoi. Iman ni. Entok dulu Ngino masa kali Entok silakan coba 2 menit Benih istirahat ngakan berat saja. ya jadi lambon lah Mon istirahat kan paling sakoni setengah jam. Mon rea 2 menit. Eki kiri pratun kok mon lasuk do. Jono mah 4 hora bajar ya. Mon toyop preman pensiun, mon saya murai bendrung pensiun. Nang tang bendrung boleh. apa Wario Mak bila mare ekor elat tinggi ekor birang. Yuk sumber urip kong lakong putra yatim, putra kades langsar, kong lakong juga bersama Pangeran Selon. Tanduk na adrep ko sih. Mbak, nasi drop. Telenggun.
Endi ya buruan aku saya minta-minta talang kan. Iya. Otal kian dia. Tak tahu buruan natari-tanri. Purusate ya seakor ya. Cak nasendi tulin cak nasendi. Enjok mon bunga pamili nemu beuy lagu iku. Iya. Iya, tapi tak tangke. Beremau. Kalampi mira sejelam ate putranya tim minta telang sapolo sapolo talang sapolole nang senengan nasa celap ate sanonton ekeju ngana candi mon arwah modokan jamos tong langkong haji gusama karecek ni selah karek eman kendel cok cokoco putranya Elok tim pulare. Seini calon karya nih kok mau najib. karek eman tak apa saat Muhammad Amyono. Rekare kendel ka asra tompang taresna kare kendel tompang taresna celep ate Seret bila karjana bok nale. Engkau mau tak nabu kau jengana. bila Ahmad Pak Robin putra kades muda langsar Kak Didi Bakso Anik niat telah teka aja teka aja Pangeran Selon Cukana sumber urep putranya tim Pas kiboje ke on-laonan ko. mon arwah putranya temle kemasan putra kayangan Rekare nyeting ayana Robin kamu lecak jongojo Kak Didi Siapa si Andi kontak cecer bebini anjak nanam mole. ayana Robin cukan akar jaang atas nama putra kades modal Ceria Kak Muhammad Supriyadi. sejelap ate ruang putranya tim Pangeran Selon Ayo Suki. Haji Busaman tulis teki boleh senan. Jaya.
rasa tak genti semulia Kak Muhammad terus alung polong awan bunga pamili Enggak terus jadi ria agak tulen belum mau jadi toro anak huru. Antara konjangan Iya. Kak akan tong taat tali Pak Jikno Sakajaan putra kades muda langsar Mun arwah sumber urip selamat jalan Pak Muhammad gabungan jaya kok bila ke asraf putranya tim tak bisa jelek ate Wak gajah muslim tentona pangeran Seno Wak pangeran salon Mastek Noah calon kerja Pampa gelor asrah arwah Kak Wardi pada Apollo Andi niat asari teka acot putranya tim sejelep ate polom ben bulan Ramayana Yuk kades tenunan ngaturagi selamat datang kong langkong jungan esosol kalaban ambar muda tak ketinggalan putra saudara boda Hasan Akarja longku laris manis bila cipusa mana tantana sumber urep napa polero jak suki Lapindo Lapindo angin topan ambos menia harapan jaya aduh ngirek longku laris kok ngakan mulai Kades gelap koda dungan langsar kak pidi ponalo mulo Wak orti pada om gale tantona rek sederita pengson bila ke asrawa putranya tim napa boleh benasa jelap ate Ayo Ramayana putri kembar sekarang kau cipusa mana palung guna Kak Suki juga nasa sarangan sumber urep wak kak cuma juga pada lo polo lokal teponi kok sahid bila sahid kok lokal tepo calon DPR Raka Didi putra kades muda dukungan na sejelep ate putranya tim Pangeran Selo Pun arwah putranya tem arwah kemasan putra kayangan arwah nama padu beda asra segit muda ketika seorang dirno seepek kere amati seneng ngasah rawana bila beri nyoti Kak Aditi ani kok sengit muda beda abang gua
ane kok bederang-rang tedung le Ruak lahir Nape boleh ruak di jamos jago jalan Akalambi berenang mote-mote bila lapin doa bolong menjagu jalan bila hana jalan karya Kare mana seneng ayana Robi bila atomo Jak kuna perak cibu saman kabulang apose Jak kuna perak tika apose Ruak le Ambar muda Antona-ponaro panganan narwak lah siap bok bila seele mangang Ayana Robin cakna kerajaan bermamak isu Akan tahun tak atale ya torana longkung Kak Jipno Ruak suki semangki ile Nape boleh ruak ngerti Tak katinggalan ruak berdebat terui sesepuh Juga sadari sumber urep Aneka pada compak sarawan pada irem Ruak pada irem Mun ruak pada amati Laban sakrawak Riksawi Sebelas ate Akan tomat tak atale Pinarik sawi tantana semangki itamoy Jara semangki itamoy Goyang Arasa omku asari sanoto agarajo bunga family Jangan jangan pada datang Jauh semak pada etangan le Pangeran Seno Bula di andi le selok soca mimiran ius are satu le mele are pasaran dela pokok pada esto eke baya tika pacaran kaula anda ka amasadek mon emeliaki selok mimiran ka emas pokok kaula ka amasadek jak meliraki sela ajuko kaula anda ala ke sampian ka emas tu pokok kaula jak pamadu duh regetak kak sadik pos maniago nyare kajuka ka alas lao mak tak nemu kaula tak nemu daderajat teh rek amadu mapanas parok rek sawi lamba mata nemo sabar ate mula di adik le selok sejami mirat tekai pakai deki lemah lepaku nyaman jadi aku cak semat bermak kapuram gue gua
Kok bila kerja minta gending jeri aja nasi mater. Bener tak lamari kerja, bener memaki nang keopole. Nang keopole tamak benar kali buran nang. Jago jalan kong langkong juga pada tirno. Sebagai komandan muda, tor juga pada hanapi bulan belu. Bulan 10 tangkel sitok ya. Akar je enang ke indah family tepak repu manis toron nabi dan dari pote. Timun akar je aja ngalak toron na geleta mata esep-sep. Ngalak toron nabi dari pote lah terak katuan rumah ya dia. Orang saya nyapura sapres au kasabal mau nandi bese. Jadi ya supar boleh tanggal situ. Supar tanggal situ. Bulan sangat. Ini kok juga ampos mania maka luar askes. Apa naskes? Bila tak ada pesen kan askes njak badari. Kong tak narema su anu apa sadik mulai aku jak askes majori saya ket kurang 45 kok. Lanjut tanggal sakemi bulan sanga ampos mania akar je kung langkung tanggal 12 bulan 10 akar je juga. Aneko hanapi akar ya betak nang teu berempai beri benius jadi tak nang keobok na penta parajo tak nang keobok na penta parajo jadi ya tina mulai gelek kok angin topan Nacek lah cuma model ceret ya angin topanin tare ya ada inje malah cuma model ceret kok jadi begiongku apa Mariono calon kerja jadi ya saking lah cukup gedik mereka ada kabudi tu dan dia tak ngeneng parembekeun gudeg gedik apa ada gendingnya pelataran Pancer ius pancer 5 permintaan dari Hanafi. Lah. Kibomi semunang dong kasih mau oleh bunga. Madhar sukar beda di mago bila sahe calon DPR bila sukar calon hansip mago siya calon kok iya kok iya ya sahrawan apa sa aspal rahmu tak seakar jauh tanggal 2 bulan sangat jago jalan ngatore longkunan bila ampos maniani kok tanggal sagemi bulan sangat tapi boleh rahab sa tanggal sangat bulan sangat along polong abad bunga pamili pen-penan muda terno laban sarawat tapi boleh rak super setak banyak jajang tanggal setong bulan sangat along polong abad bunga pamili tong karepes tapi boleh rak mana matangin topan
rawa ampos maniane Sekawan bulan Sapolo sesiang bunga famili semalam cahaya famili dong karepos bunga famili menasok Ramayana aku pada tengah bulan Sapolo tanggal 13 sahrawan atorelo dong karepos sehanapi tanggal situng bulan Sapolo pada tengah ruang indah famili dong karepos Wak sawek apos mania pada oh Laila berlaban munakra arwah mabaditeka munakra akarjo opole karjo opole bila jak nasuh di si ambu tang teng riago daripada atat taat tangkel 2 bulan sangat muta jago jalan torelo Tulin Mariono burung ngucak kamat masih liburan ria mat ego cia bu najak tamatan liburan setang ke bu na ego cak cak na Mario cak na semat ka Mariono cak tamatan kok lamare ngulong cak babudu ka orang ego betin lah mare ngolong Padok dua. buru mak beri gung kacer kan hah oh saya kahanan anyaran senang dong dah lu cerdo dok saya kanan gila nyirik engkau parak lupa agak kerja nah hanapi jadi salametan kurang locer berarti ya Wa anapi tangkal situng bulan Sapolo akarjo pacar ramira geluk dah nangka indah family Reksa wilambak pada di Mariale ruak super setak banyak jajale nangka amunga famili tangkel situk bulan sanga Rak juga na Mariano Segudak gede tanggal 13 bulan sanga engkau kiremi juga na belekak no ruak seap sale tangkel sanga bulan sanga jago jalan Rak Karek sadik tak mare lebur nangka bunga family Haji Sainullah Karek sadik juga se absen bunga family wak karajane tanggal sanga bulan sanga wak bila se Mariono tanggal 13 bulan sanga Jok sing abode kocapana gelandang nyangusot ngok nyangu waramayana go besadulin Yanto siap Mariono bon jailani kecungi kak minta korpian kok ya Mariono iya si Mariono Jailani. saya temor Jailani oh Jailani Aria si Mariono si Ria mon kang kok seret korbian na setal kaje deh tapi Iya.
Arya nang ke Indah Family kan. Tapi ya, minta sosok kan. kolongan gudeg gedik. Ya, Anja sosok engkau baik hati. awas na ya. Kolongan serua angin to pangawas. Bana tak Palarang ngaung ko sahun kok Tina. Dana bila gabung ko suban. Arya cara ria pompong kita onggeh. Arya sakejeki nih mangan langsung ke nomor ria. Ya toron eeng denja denja. Iya. Kina kok ngejungan adin nak kare. Eeng denja kepi toronnya saya tak toron denja. Hah? Ambar muda, kong langkong juga bersama sengit muda. Tugan dia putra saudara muda, kades tenunan muda. Yuk Amyono lagi narun turun. Seini calon kerja. Angka tapet. Angka tapat. Cek laju atompo, car. Iya. Roa sesupar nang ke bunga family. Pesena boneta rema. Wak Mariono jaelani Indah Family. Juga se anabi arwa Indah Family. Nape pole kades tenuna Roa badang mi ambar muda Saudara Dura Paasan Roa Edika Amyono Kaismani Arwa pada jago jalan. Kak Sarawan arwa juga Kak Dirno. Arwa pada akolong. Nape pone arwa Kak Supan lan Kak Mon arwah lek nyonya satian pada tenggale rukun karya ruak kasih ambar muda ngatore loku andi kia terbeka aja. Roa Kak Sahe pada akolong. Kak Jumara arwa pada ongkong. Sakalang pengduka Kak Pangistone serta abang-abang. Ka Amyono kades tenuna Tiga saudara wak soro ongko Wak dilagar juga pada lompolo Bila kak munajib ekoja apa sadiksa Arwa kode Mariono angin topan arwah pada ongkoman semalam Mariono rukun karya andi pian tertoka Berma Patrosa. Amyono Aniko juga Muhammad. Bila seini Aniko le calon kerja. Aji Hekam Aniko maka tuana. Ismail Bos Gipsum
bukan badani kok bos ipsum. Pangarabuna puas mermelia jemu. Saking tengah, saking tepak kajamu kuat. Saabita munawi taat temu. Bulani sersegit muda rasa tak kuat. Kak Muhammad jakna doa kerja tanggal adu polong kami godongan betona doa badeng kak konajib apa sagip sang doa badeng kak kona kak sadek apos mania Rua entara kapaling pojok rua emat. Muntah entare pesena menata luar. Rua kak sahe juga pada apolong. Rua kak direno tak rawat pesena esolong. Niko wasile bulan sangat tanggal tel sapolo. Nangke niko lodrok rokon karya. Atas nama le niko ambar muda. Bulan sapolo jailani angin topan le. Agar hanya beliau sampai. Wa amar muda kak sae pada akongkon. Nape pole kak dino wa pada engkau. Wa kak supanlan juga naruak pada apolong. Ikut sarawan empan ruak buat berlakena umi. Pun arwah le nyonya sati nyonya nakasih wase akar je made rukun karya ruang supar setak banyak datang kersi bulan sangat pada tengah arwah bunga famili. Lah atur lagi banyak motor sebu sekelagong sapora pada bikurang sampurna. Namun kak dintu pada acara ritual timbang konten ngireng de tak mari lebur ki. Ya tore longku dimin pangarap buru yang kak ajukan. Namun sekali lagi tak paringi kopi. Jadi tak kok mi. Ngireng de potre pengantan keratonan. anak bula mada etemang anak epak emak konde pak bektona sadonto mangan tanah tika mare pak gendeng sekali
Tak langkong Kak Dinto. Siamon kauladen tor kapiarsa sontok dek rabuepon dewa mabu. Kong langkong juga satu persatuan siapun alongku banyak motor musik langkong tor juga de kalibun Ahmadi carek amin iya tore kaangguy sabar sebentar bekto kaangguy ngantos budena ritual timang kemanten lagi juga Pak Mutin Ahmad mak lengkap ben Mutin dewa mabuk renggok kan Eka Dinto seperti etemang jika sering ciku bermalaria jika sering siku Arya anu lek juduwer ya engko andi taritan sapopo nyamana hawi abini hawo tepak Tetiria cika ben ciku tepak ada judu pastere amin kong langkong juga El ben Dimas juga Aurel ben Roni Aril juga Dina Mita juga Mela Kak Dinto bedi etemang tung 2 telok 4 5 10 pangantan tung 2 telok 4 5 6 betok beluk sangat 10 tepak kabar enak ada sini borok maklah beli ngos pangantan nasi tung dari beli ngos bayi nangis juga nah iya sambil kena ben manisan aduh kan hilik dekik gigi naut anak ireng ongke tekap pol monton rumah ongke tekap pol ongke kembok siapa boleh putri juga etema jadi ya mon kabudi tak milo kereman mo lah cengkal lah ongku enggak terus nak kada nak enggak kabu kabaraan sakonik nak duh kok takut nangis poler ya kabaraan nak duh dekik melain mainan ya epak na pesen banyak Maria jual lembi danjaan desa anak terus danjaan lah sip benar danjaan nak lah sip terus danjaan terus kabaraan danjaan benar ada mak teng lalaki sampai tengah lalaki pengkir desa nyorot dia benar dia kempok lah danjaan iya kan tepat ada di bereen nah oh iya laki sampai tengah mun dia anak tandi ya mun dia anak tak kira bodoh bu naja kunyong enggak polong benci saleh ah putri ben Ibrahim coba tambah Ibni lah karena kok Ibrahim Kak Dinto siampun kawaladen potra-potri pangantan beda 12 pangantan alias salusin gih aneka pangantannya salusin teti senimang nikah setengah lusin sepudi ngabiti acara Kak Dinto Asturin Sanjaya Bunga Family Nape boleh
Nuril ben anak Roni anak Aril anak Dina anak Mita ben anak Mila Dereng sekirim dari Timur Kepi. ete mangane metosanong to panggung niko putri kendel Anik kok wardi. bunga family dadi saksena Ramayana putri kembar niko asona anak wakso teng Ramayana siderito pote seta roniro bekto sanom to nyakse komantan natika nak aku mantan tika ete mangna tika ete pada pada nyakse padanya se pak kalebun sakur juga bukan bun aski pak kalebun jadum nyakse eko mantan natika mantan Pak Haji Hasan mare ete mangna tika numpak ajaran dari mangkat kantos mulena tersalah Amin. Ruak wardina sedari tapengsor aniko bede santoso eko cak pisana asari aniko pada lungpolong kinaki anak putri cukan anak ikaninya pila nomola sanontodo pak bektona sanontoti kadungan ete mangena marena numpa ajaran apangan tantika sanontona lepelana kok pada aku
Juken saya dari poteran ngantos temangan tak tuli mule. Nape boleh keniko saya dari podai dari kangian pada kita Enang mule. ke kina bunga family asona ruak Ramayana esoteng ruak Ramayana nah Aryo Pocoloro. pas ete mangtika pangkung putri kenden kina Mon aneka pada Aryo Nape boleh niko pada ring sawi ku ada naruah nak putri kadasa asari rusbaida tanto alasa Nape boleh kaum istri Aniko pun pada along juga na santoso ikan ruah makmudi aja meluang tak katikolan wak kak warti riks Niko polang manduna wak uki juga na ramna riksawi juga na suania Ariandon mamanan ardi Niko Rahman juga ngirim Rahman anak cikala banasiku eko cak tika pepekalan el cukan dimas najan eko cak pepekalan tersampai atika kakabinan jika banasiku Aniko ayah bunda nadani anak Aurel juga Naroni Aril juga Ninana Bunda mah kebangkona Kita mantikan sanonton anak kita juga Namila putri ruang juga Nini Ketika siku se apakalan sanontomon ereman aku bunga pamilitiku Rengse gentang anak cikuna Nape pole anak cika Ponda pak mak kabektona Dimas Aurel jukan Roni anak Aril jukan Dina Nape pole anak Mita Mila Iip jukan putri Bunga famili tarangontong aki ya
Emma kalebun askina. Sakalang kau pangistona putri tapeng so. Apa kalian paniser eman kanis rereng sepona tak nak jipno apisan santo sola banasari tak kepreng apisan kepreng tare ayah nasika mon anika ayah nasika mon mama nasika bu kalebon askina ngiram li balian mon anika kuada aryo apolong mahlaban mula anika padamu wargi muladan nape mole pada suki ahmati anika padamu wargi nak ketinggalan pada asari le anika juga pada suki asari Aresananta ngasa akhirnya tetika apa maksananta akar jajika lepelena tantona pada etangan lekina sedari talang upon pada bedo nape pole senyak seebu kalebun askina reksawi mon lerot tantona rasana mama nasena bila warti ayah nasena kok mama sarajana anak ele di masjid babakana
Atas nama Aneka akan tong mak taatale Aneka berderasit Nyonya Nur Aziza majarana idang gendel duaan banyakna kerjaan malam terakhir nikah rokon karya rasid nikah totun sing ngelong rokon karya sing ngambek tamoy Ahmad di 11 atwe kerjana tersalamat terpada Ben As'ari apalong-palong samparna anak gula hari ke aja baru apalong lapang gula banyak pesan dari Kejipno mon mare agar januro kaon jangan mon ane gak nyonya manyere asan ramayana ane kok panawan muda abe boleh kok kamana jika nape boleh ane kok badaring sawi akim ane kok ugi bisa narik sawi nika ayo polong bergula nika Sunarto dari Pakas Jaya numpangi tengah Aniko numpangi tengah majari angling kusumo saya tak nyiksa sehari semalam sajuta niko nemat Nyorot gendul. berak kami nikah pada rasid jalan karja nikah totun Kejipno katuana ruwale pada Kejipno katuana ruwale ketong taatale Roh mamana ubay, eeng
Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Mensyukuri segala nikmat Allah, maka insyaallah kita termasuk golongan orang-orang yang sangat beruntung manakala karena ilahi Rabbi Azza wa Jalla telah tercurah limpahkan bagi Bapak Ibu sahibul bait sahibul haja sehingga adanya pagelaran ritual timang kemanten bisa disaksikan oleh masyarakat Candi dan sekitarnya. Semoga punya arti tersendiri dan semoga menambah rasa bahagia. Kembali ke pengaturan awal Putri Bunga Family. Nikah tamoy pon alongku nape boleh niko tak mare burgo niko patas le polong ben bule nape boleh niko pada dewa babu sadejenale pada Apollo. Tak langkong nomor 6 bendi perak eka anje nomor 6 alengka kamorde je boleh margana selak bente mangan gila rang-rang tedung tampat napa tak pate tedung ben bi tak pate tedung ya. Lanjut bersama Dewa Mabuk Yus dari Yus kong langkong juga pada Amil Dela Toron Novi Toron Meresti Toron. Aduh bu. Gunung-gunung latowa tiai sialan pada bunyinya mercon beli kak sial. Patas Jaya kong langkong juga bersama Jarek Sotik tak mari lebur. Idrus Putra Baru Jadi Bogularis Bode Haryono nah boleh roa bedele niko bede Ahmad Pak Apung teti ayo nor grup cek perak kabojor katengkam nyari berma abok setera njak tak laju ben saomben nyare katera anak abok ben emas ria le emas ria mon beli ning itu ku terang larang aku melihat TikTok TikTok mode ya TikTok arek saraja-raja nabe tong bolo lema ada mon neng itu ku terang berempat 40 juta we. Iya, tetijak gendeng-gendeng Satya polana teka abine 3 bulan tak yang kuyi sita negara. Ayak mon bodo si sita abolo ka amin jak nako. Sapa nang teng aja dia. Ada ya. Ada tukang tangteng ya. fresh Dek emak kok ius kok. Ius elang bode jadi ya betul aku. Marah kocak kalah kasih ius. Kemanyar min. Itong bolo lah yang mak bening ada emak wakna. Nyanyi Yus. Tina dekat emas sanyaran sini gua nyanyi nak. Pola na bila abit men ya abos bila abit men.
Arya minta sempo. Mirah jambu, mirah jambu. Bunga famili Ramayana bergoyang di istana Agentong taatane Purule. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Lihat pohon pisang bila berbuah hanya sekali. Itulah cintaku yang takkan mungkin terbagi-bagi. Cukup kamu saja, kamu saja yang di hati, Tetap setia, tetap setia, tetap setia sampai mati. sampai mati. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, Aku berdandan hanya untuk kamu. Aku bersolek hanya untuk kamu. Untuk kamu. Dari rambutku sampai ujung kaki, semua ini hanyalah milikmu, oh milikmu. Cintaku hanya kamu, cinta merah, merah jambu. Rinduku hanya kamu, rindu hangat, hangat kuku. Bunga famili Ramayana digoyang. Tolin Sorodoron. Tak langkong Eka Parlo Haji Zainullah. Palinaria, isa nga nangi Arab Saudi Haji Zainullah. Serena ng Emadura Haji Zainullah.
Ah. Bek na nonduk bisa konek sokok keluk bek nana. Gu lasip deh menjajari ya. Tekak tinta-tinta banyak orang buru. Bila Kak Asmin calon kerja Yuk Asari Sorongke. tanggal 3 lekor bulan sana Kak Ahmed Nekok badale Pak Haji Zainul laban Pak Carek Sate tak marele pur persatuan Sunarto Nape boleh ruang saim tanggal 3 lekor bulan sapolo dewa mamu mun ani le batas jaya Wak Sunarto taufik se akar jo tak gelus Nape boleh batas jaya buat muda salah Rak kompleks Karjana tanggal 12 Mada Tengah bunga pemilih pada tengah jaksna Sunarto le tanggal 12 adik nabi bulan beluk Ruang asan mabali tengkatunin Suki Rak pada semakin dengan Amin Ahmadi. Zainal Arwah Idris Ruang Kak Ahmadi nekok pada Ahmadi le tantona bolong ben bulan Wak Sunarto batas jaya mon ane kok le Pak Haji Zainul nape pole Pak Carek Satek Pak Sunarto batas jaya nape boleh nekok pada Ahmadi kong langkong adik kok Bapak Carek Pak Carek walau beban gula semolnya Pak Taufik le majarana sesapa ketanggal 12 nekok Arjuna Pak Carek Hori Pak Carek Hori le ani kok pada ongke suki Neko Ahmadi dewa mabuk pada long-polong Kak Ahmad nape boleh Wak Pak Carek Sadek sakalang kong Pak Haji Zainul palong guna bungana Wak Asari tada pada tanggal 3 lekor bulan sapolo Karjana nikah mabuk Kak Ahmad
perempuan pion muda. nase Hanafi pas ecol col Mahmud abri se kacamata Ahmad arwah badak bos Indi Ahmadi Nita Kolekson keng kita etemu pabrikna yanto amin Engkok tak kok saya ngojak-ngojak tak kok temu je abok buto kabeh seko. pokok munah mati tak nyepet saya buta beri kan kok Njok kangkok bede buru 150. kedua pokok amin Ahmadi cok ngocak beri ya saya buta ada ngeltok nasa kali kan kok Carita nale oreng andi karya beremakan Korpian esolo pagi di mah bedakarja tak andi besek ini tak atole tekak beser raja terlalu banyak mapolong abele tangga Abad jalan amin Ahmadi. Salam mangatanana arwah dungan potrana setak toron mada toron rontorona arwah mendesak arani putra baru jadi Pak Darek Horita katinggalan aduh badek arwah berebus sering laba Niko ben putra baru jadi nana bune osung the best knowing apa jadi ya? bahasa Inggris. Oh Inggris Thank you forever love you. Mon Hongkong berapa Hongkong? Wang sing hoi 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 ya. Ding dong ai. Chen anu lain mon Thailand nung nik ai. In yêu ha ding un yun hai no. Min on always that we would do is the man nung an nung man in your heart min hiu. Mon beli lain boleh bojeng ah. Bojeng ah beli lain. berapa beli? Bedayan tos apa bi? Hah? Mon bedayan tos mara bembua kelu dua baca area. Cek saya motor ruangan tos panompang baca. Asalatun nikok sana binungan nang laba-labale nyaksiana tantang sanapi atas nama putra baru jadi putra baru jadi niko bede dukan sanapi Padenang Haryono akarya Haryono leius pada torondela Assalatun atas ibu tangkel dupolo pandirena peteke atas nama putra baru jadi dong bulan saanut sisa paket pada ternyata nasa nabi Oh yeah adik natibi kak yanto adik natibi
pesan Nabi Monaniko atas nama Haryono Haryono nangka bunga family sampai Semalam cak larukun karya Andi niat tertoka Banana ngale kaji saleh Harapa. Aduh napu aku. Agen dia Pak Lehana. Ayu Pak Leha Toron beri Mbak nah mbak na tekak yo berajak la tunjuk kakung Latina tuku na jogo. Cari kori nang tengah ya. Haryono nang tengah. Demma lek mohil lek mohil demma lek ha? Lek mohil. Bade serang muda ya duh. Mulai bilang ngocak alik wana sih. Tambo abit tambo galuing kok nak riako. Maya nyanyi anak, nyanyi ya ye, ah? Marah nyanyi yuk. Bok naik pak le, leso mata engkok tiba bini dah. Yuk apa benar? Pak Mutin. Cek pacara saya beori, lek beori kok ngantos Pak Mutin aja deh muse. Bila bita ada Pak Mutin angin perut. Popos Jaya le. Haryanto Bulan Angin berat etebas Ojan raja etebas Jam-jam dukun Haryanto bro sip Keludukan ngajendor Kelap saling papier Di kaki pakun ajenar Oh saking cinta resana Adina ring tuana Oleh dikabul bunga Angin berat etebas Ojan raja etrabas Jam-jam dukun tak ada Ramayana bro Keluduk ngajendor Kelap saling papier Di kaki pakun ajenar Oh saking cinta resana Adina ring tuana Oleh abu ius bunga Angin berat etebas Ojan raja etrabas Jam-jam dukun Matas mata jago boleh apa kok Mayu boleh bek Iya padu kale mayu Biasa namun du kalian na habitat Sunan Abule Nawir se akar jeke Haryanto Asik Dikareng
cicil Madeteng pamuti Bulan. kabin bulan nang bungko Tete bengong bermata senang bermata bunga Nawir bermalam ngiding serona oh banyak cerita cinta dan adam berhawa samangkin bulan bentika lagu yang barusan dengar dengan berjudul Memori Berkasti ayat talu Mun ane kok madanawi putra baru jadi laba-laba ke iki ya tanggal 20 bulan sanunto bulan sanunto Ramada Arianto segenteng Nekok sana binare maat kamoy maya arwah laba-laba pathan mabeli ya tek putra baru jadi oh 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 Mun ane kok kang sarani segenteng Sunan Abu Bolongban ulek Nyonya Ita Nape boleh aneh kok nyonya Winda oh 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 aku rindu kepada saya Nekok maya Bolongban bula putri laba-laba Ane kok Bolongban bula serakti Fatan aku rindu Nekok Fares pada Apollo Kak Busairi Kak Busairi nekok ayana ditane Mare akarnya mare madetang bunga famili Atana aneng sagelas As, Esengkang tadak mardana Marina. Karena areng laki reng tak belas Itina tak samarkana kan arwah pada akrab laba-laba nape boleh ani kok putra baru jadi nape boleh Iskandar geni kok tak mare kero tangisan bahagia deh mak bahagia mainga kabu bola katika nape tak enga bektona senekuk janji Haryono seakarja Kak Busairi Buru tau atemo rasana eka kilo mata enga jika kabula panas
dedek. Ya dada dia ya. Bila tika lepak ate bulaan coreng lagi. Sebunter kata le sape Marena. sape nama amponyo duga ina kender Ros. bila bulan serti kamaknya ke ate mata engak jak bula tak anda ampoy kudego Sebunter papada sebunter kan. arena le Mon seraja soro papolong papolong. Tas. Lambek niser katika bula tak kuat niser. Mak pasan untuk najen atemu tak ende apolong. sape raja ngakan peltong Marena kak beria. peltong amak dari janur idang mak laju sanonto dikata anda apolong bektona negu kadada ngocak sampai omorgo setuju bagus yuk salenger kong langkong juga salenger Eka Dinto bersama Gentar Alam tidak ketinggalan di Bingking Gentar Alam bersama Mbak Mari Kerong nyanyi nak boleh nak benar nak apa nak saya nyanyi ya boleh Kak Iskandar apa nyanyi apa benar duh arah para karja mak yang beli sape kok warna ko serang merah duh aso majo kun jomaknya ke eate tak tahu cek ate bula pun apa ngara kok Pepe Kalompang. mek ngalompang yuk masuk perang bibir tepes nyaman dia aja ya Robena dikata coba bentang gendang tapi bila ia dikandung mesena ngocak seyuk kalah ke sendik tibi iko kalah ke sendik tibi Pepe Kalompang bibir jeruk saloni semar misok aku bayangin
langsung Suyono. Budi. Hanabi Wia. Apa? Ngeju. Stop. Saya dari rang-rang nyapa nih kok ngejunga. Nung di mai. Ereng semar misem langsung ikut serta. Otrahi selamat datang juga. Tak mari kerong. Dari tak mare kerong retan matsuri calon kerja bulan sangat tangkel sangat lekor ke tangke na indah milih karena salam dak grup akan tong tak atale tak mari kerong ngatorelongku bulan sangat tangkel sangat lekor tangkel sangat lekor serati Tak mari kerong tantona wa akarjo saya sepuele taretan di penuh saya sepuele aneka taretan di penuh Ya iyo taretan Iskandar dunga torelo aneka tak mare kerong aku sayang kamu aku cinta padamu aneka mak tak mare kerong along polong makna benebu tangkai sangat lekor ngatorelongku Ya ayo ngapa Arwah tak merekerong nape boleh wak semar miso Ruak budile nape boleh gani kok kuya. arwah saling ora cukur pada abolong gentar alam gak rawini Tak mare kerong pakadengan, tak mare kerong abu tentengah. Iskandar ben Rasid le, nape boleh gani kok beda Suyono. tak mare kerong wak sedari ampun arwah cukur sanunto pun pada along bolong sakalang tolong kuna akan tong taat lecek bungana bila long bolong cek seneng bungana se tak ada makan
karena apolong bentretan rahwini tertanjip nopon marengirem Iya kok. Apolong bantuan muda separame sempat teti setong le teti setong pasang berarti kali gak mabek kanju semua baca tak lebur kak orang lain adik liata karjo tanggal sangat ekor bulan saya daripada otak aja tak tarik Oh 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 oh. Oh 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 la 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 la. tanggal sangat ekor lemah dengan karjo seretan diskardar neko katoa Neko makatoana serati Motor selamat datang juga lokal tenonan. Bung Yono. Ngeleng lares ngeleng lares ngeleng ngeleng ngereng lares. Longku. Apa boleh mak laju sombongan sabenare mun seida kok. Sia. Gunung Manto Yo ayo bunga family Mas yo mas Asari mas seakaraja Tamu yang mati banyak Persatuan akan tong taatan iman ruang kejipno bunga nama tada madu bunga family kasanaannya on sapura aduh Gusti Pangeran kaula apora ato poto iman Gunung Mantuk gede Aduh ngireng longkula restamoy sakak dinto kabedean aduh sakak dinto Saik tak saya yo nama Ruak-ruak beda mata dewa
kaniat le sanot teben bunga famili saya berdemak kalerona tak langgong yokon sa Gunung Mantu pun arwah mendekangi Pak Mati 11 telah bersuki Mana sereman sayumuan Mana nyomuman sakajo Lamun nyare sanemuan Mun nyare Gunung Mantok gendingan mengapa milih waku ade putri kanesa asari tuan rumana rawak sodeng ramayana iman asana ramayana teti setomban bunga pamili lengkulares temoy sakak dintoke bodoh impon tak saya nyona maaf nyona Gunung Mantuk gendingan agen tong tak atale ruwae engle panjenengan ongkos sasen Ramayana tanpa nalek sama longsa Pak sesepuh Pak Patruy Abdi salam
namita tukat mama namita wa kejip nolek katuan apatile 11 aku untuk salun tomong pada alok kolok asari dimana pada Gunung mantu aku tong tangan leleko persatuan Esa tengwa Ramayana Esa nawa Ramayana Wa sedapu bunga famili Yo mas iman Panggung tayu arwahku putri gede arwah gentok taatane dungan geruk mas Pasemaan kakak anto agentong taatale tingkel lokal tenonan etina agia adu ngireng kaula amit reng mulya Nyoona pamit kaula palemana bekto nama ampun manep bekto nama ampun manep agentong roa taatale sadaya pun pada alokku kasalaan kaula saya juga kalau punten tak laku kaula nyepon sabora nyepon longku gunung mantuk sekalian laki lek mata yo beekenting pas bula amit sataja akompol ka antone kok rek sewi adu mata tika eke jungan yo ayo tulen toron sakeja aki kaula mulia nohles kula duori mata ongkele ke atas paku
pada kaula kakurangan kakurangan yo on sapura neka asis tu calon aja Rasid neka Rasid calon karya pajarna ongkos saidah nyonya na tak badan tua dika enten ben pisan-pisan naro pada entone kok eke cungana bula amete nyonya Ruspaida mate dan ento nyonya Ruspaida satu aja sebeda elaben nyonya pamit kaula palema Asari Ruspaida napa pole da agentong ta tale kejipno saarema along polong kaula kalerona kaula nyoon sapora akan tong taatale Ahmadi ori Rasid kaula nyoon sapora sapora malar moga abang kia boleh lain bekto lain kesempatan kaula malar moga abang kia boleh nyoon amit kendal pale mana ayana cika nape polewa mamana cika cuken wa ayana siku mamana siku kasalaan kendel nyoon sapora aketong taatale
wak semaramisem pada Apollo Iya bentak bareng rong tukang wak matrasit. bentar alam wak saling ngabasa batu buka kaas ari laban rus pahit deket jeki pon etinaan jeka pekak pangistona akan tong taat sayang beribu-ribu kali sayang. Cobalah sekali-kali menoleh ke sisi barat, matahari sudah mulai tenggelam. Berarti jumpa kita sudah berakhir. Kesalahan dan juga kekeliruan mohon maaf, selautan maaf mohon ampunan, sesamudra ampunan. Akhir kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.